Ok, zdravo svima, znači da vam pokažem drugi meč koji sam igrao u turniru, koji sam također pobjedio. Ovoga puta igrali smo AS3 protiv AS3. Sada kako počinje, kako odbrojava 30 sekundi, razmišljao sam gdje da odem. Prvo sam razmišljao da odem pravo u sredinu i tamo da se borimo. Ali onda, kako sam nastavio još više da razmišljam, palo mi je na pamet da odem u udar kroz sredinu i da mu dođem sa leđa. Sada ćete da vidite kako skrećem, da, tačno tada sam shvatio da je bolja ova ideja. Razmišljao sam da ono vuda 99% šanse imalo da neće da ode vuda. Ako bude išao ikuda, ići će pravo u sredinu tamo, ili će da ode skroz unuda lijevo preko polja. Ne znam zašto sam to mislio, ali ja ovdje sam oborio drvo. Nisam baš htio da oborim to drvo da me ne bi vidio, ali dobro. Sada idemo vuda. I ovuda sam išao zato da bi ga izbjegao ako on ide skroz okolo preko polja gore. Sada ću da skrenem ovdje. Jeste. Da bi što prije došao njemu iza leđa, jer bi inače morao da odem unuda dužim putem okolo. A ako je on sada iza mene, srećemo se kad tad u sredinu. Sada odavde sam udalio da bi tražio tamo ispred mene, evo, kuda je on prošao. I sada ću samo sada sam samo pratio ovo što je on uništavao i znao sam kuda je on prošao. Evo, tu gledam sada kuda je on išao i sad ću on prilike doći sa leđa. I da ubrzamo malo ovo da bi što prije stigli. Sada gledam kuda je on pošao. Ovdje ga još neću vidjeti. Tako da je vjerojatno otišao onuda okolo lijevo, neće me ovdje čekati, to je glupo mjesto, evo ovdje je također prošao. Sada čekam ovdje, moram pažljivo da prođem, zato što može da bude bilo kuda. Za sada ga nigdje ne vidim, vjerojatno je voda prošao. Pratim onuda kuda mislim da je on otišao, ali ne vidim ga za sada. I sada ćemo malo naprijed da odemo. I ovdje ću da ga vidim. Spotovao sam ga sada ovdje. I taman je prošao iza ćoška. Kakva šteta, mogao sam ga uhvatiti sa strane jednim metkom. Sada vidim da pokušava da side scrapeuje i ovo je dobro za mene. I promaši metak, jebika. Uvijek je dobro ako AS3 side scrapeuje da čekate da on ode malo unazad da bi mogao da nacilja vas njegovim topom, jer tada će top da mu bude teže će vas pogoditi, bit će manje precizan. Sada vidim ovdje da se zaleće prema meni i uplašio sam se, gledam šta će da radi, onda sam vidio da i on side scrapeuje. Najbolje je sa AS3 da čekate da on opali i onda da pikujete i vi njega da opalite. Ovo je super, prvi sam opalio, ali low rollovo sam. On je mene za 400 damage, a sa njega za 360, što je veoma loše. Ali prije njega ću reloadovati, dobro je, i opet low roll. I bounce-ovo samo njega, ovo je super, ovo mi je znači garantovana pobjeda sada, zato što ću svaki put da opalim prije njega i ubit ću ga. Sada pokušavam da se odaljim od njega, ali on me vas da gura, evo ovako, jer jedina njegova šansa sada je, promašio sam metak, jedina njegova šansa je sada da drawuje meč. I ako je draw na ovome turniru, obojice dobijamo po 1 poen, tako da njemu je ili garantovan da će da izgubi, ili može da drawuje i da izvuče 1 poen. Što je njemu sada najbolja opcija. Ovdje se zajebo i opet sam low rollovo, 365 damage-a, ali sada, mislim, skoro garantovan, nema šanse da išta uradi, osim ako me nemamo, rekao je da pobjedi. I sada gledam, pokušavam da nađem način nekako da ga ubijem. Moja alfa je 390, on ima 382 healtha. Trebalo bi još je bounce, ovo super za mene. Trebalo bi sada da ga ubijem. Ali ostalo je 50 sekundi, pokušavam nekako šta god mogu da uradim i opet low rollim. Šta god mogu da uradim da se odaljim od njega i on je opet bounce, ovo sada garantovana je moja pobjeda, samo još jednom da ga probijem. Ali ima 30 sekundi, pokušat ću opet gore i bounce. Evo je sada veoma napeto bilo, pokušao sam sada što više da se odaljim, on me penetretovao. I zeznuo se malo što je stao tu, ali i dalje uspio je nekako da me stigne.
I sada ovo je baš napeto, ostalo je 15 sekundi, ali uspio sam nekako da ga pogodim u kupolu i da pobjedim jedva. I to je to je moj drugi meč.